Too much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e wo too much GH no. Subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu. One God nie. The only one God in GH. Eho ana de bia mehwe. Abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na me recommend emamo. Too much GH. For any adoption, Mema Obibia Aquaba Ede Eba too much GHS. So, Ebra Edris say, trending issues I de eba some more. Ghana Wahala Jumedi eso. Na Ghana for Mubeka ya na watri Ashasia na Chesemede and Cassia Buana Sen Kai Bobby Ebebe tu Eja Ede Emma Mom. Efa yimia ba Zandi Kamo wone Angel TV sports presenter Kaninja one more awaria womudi egu akwemu on the 14th of May 2020 omohihye yese ebekoso ewo Paloma Hotel Spintex opposite KFC Community 18 Junction no eso na medi ebebe sum ebusuafo efa ehom na Nyoma we anasef ne card invitation card di eliki online and chese yenso ye di ebebetu eja ebo mo amane no na Ghana fo binum bebre esusu se enya de se aware yi ebeba so anase empo no ye ka wo mo kan mo ho abom ti se ekunu no wo yire no ebekọ awieye na ebinum nso ehu ne se ya aware we die se abaye ya wo no fela makafu eware ye pranka ekoso ewo wo mo aware ase enu nti wo ba bonten enya adaje epe ye cameraman ema wo mo gina ho etwa anom esopa ye abaya no ka kire ne se de wo ye na ntwe ye nkone ye oba no abusuafo a anka no ane se wo twa aware nim no ene de yi ebre no awia du na chese ye aware no enya abaso na aware no ebaso ene de se de kan no na 12 p.m. sharp ena womo aware Zandi Kamal wone Kaninja Angel TV sports presenter no womo aware no ehhehye so ewo chese enmonyam kwan so ewo mpagya kwan so ewo kasiye kwan so all those COVID-19 yi social gatherings enya de se ekoso se de yenim no sorry entimi enhia enti womo de ne de womo ye no kukuwa mu anase krokro wa se de ye mampanyi ahhehye ede egu akwan mu under the preventive measures ayede ekwete COVID-19 enu nti no omudi mampanyi emra no so edema wo ma chese wo hwe traditional wedding na ekoso kama ho abaya ne ho afa agini kentene na yi no wode dem ti se wo hema chese ye okobadwa ase na abusuafo ti mu se aware efata ebinum ye papa aware de aware ye wote ho na ye wadwen so ho nware a kai hu se wo ye wo wudu hu abro na womo traditional wedding ewie ye no na chese womo de court de enso so eto na reception so edu eso na chese womo de bibia ekokogu ye na infonyin yi ebebegu abonte na Ghana for si oba nanke yesi wa ye bon one enti obi ampenu na obi afei ene obi bra bo na nyum wan mia obi awamie someone loves me what to me subo economy kokra we do wo kokra wan ware no na so de won na wawie na waja na sequence fia wo no de wanya obi a wo be ware no wanya obi odo no enti ene wo ko enti ene omo ahye wo because no wo mu nimu se aware yi anka beba so because omnim so ya bon one ebi na presenter no de ne keke wo keka na sum debi na de ache no openare no na waja na si baby na nso so abrante no engu abaya no animu ase ahye na nimonyam kese ewo chese aware ekwan so magana fo nyina ebie wo manu omo se abrante no wa ya de pa na sanka enye COVID-19 ya abai na ya anka abehu se ne wedding gown sakese ya be hye ene nka be chen kanzi 2020 ebi no se still enfo hu ne so ma ware aware we enko ba bia enko ba bia jai
enya de se ko be ko baby wa nim se ye de ya ju ubenya Judas yi foni mu enti enya wanwa se ebinum hu ne se enko baby ebinum nso congratulate abaya no ma no se o nyame enhira wo ma ware no onton supa emfengu aware no so se ne be ya aware no enso ebetimati ntim na nkwankwa ye enamafo de yi bia se se ye ware ya enamienu miense bi na afia aware na fono yen na ye pe baby edi yeti afa no nti ye comment bebre abaye no congratulation messages wo mo ede ma no emu ma ne etinkwa na ebinum nso so chese omo wanwa ebinum still wo mo njindi se aware no eba so ampa no because bloggers ni bi efa ye be kan se nya de se Zandi Kama se aware no eba so ntino mu do mu no matomu ada crampo mu nim sanka ma se de ye fela any medical de ye omo eba empo free mu no sanso na we mu so de ne efum omo mu enti aware ne ba so no still womo engine do all those pictures circulating on social media try aware no said abaya na gini kente ne ne nyoma na so still na ebinom ngnd na so womo mu gidie ne de womo de adane congratulation messages womo de ema abaya no ema no hye ni nkran etu ne fo se de wa bre odo se wonya wo bia wone ne wo ye na so nipa na nwaro oja ne si kwantimfi one na ekonso san ne ho no won hwe se we ya wanya no won tena se asundwem de ebekoso bia no ema no emfa meme social media sem because of so ye celebrating ti na won no so da betu social media no wo ka na wo spread na wawe mu nsem ede atu edwa no afutuo we susu ebi ede ema no na abusiafo se de ensem ni nyina etie eno na chese aware a ye bo hu dewro se Zandi Kama oni Kaninja Angel TV sports presenter womo de ehhehye so anaso womo de gu akwan mu se womo beye on the 14th of May no aba so live and colored achese abo Ghana fo nyina epusa na we ni gisem enti minjindi se wobi ede ensem bia beye ntokwa yi bia ebeba enti nkrahye sem bia wo wo pesa wode ema abaya no nkranhye sem bia wo pesa wode ma abaya no wo betimi ede atu eja yenuanom adwencha wo mode ebaye no yenua na ya ajima was say this marriage was so fast this is too fast Emily ede ode eba say I thought you knew everything. How about this one? So you were waiting for 6 June. My in on the emoji achese was resa eba Elia ede ode eba say she looks stunning and ode emoji laugh and so etu eja Gladys dan ede ode eba say I thought they said 16 June. Oh, sorry, I would have gone. No, so ede no. Amadia ode eba say Zandi. Ellen and so ede say seriously, wow, this wasn't fake news. Wow, God is good. Or no so ede na just say yes said na ebinum ne say news abano fake enya de bloggers there or munya TV bia na omuche de hu bibia na omode aye de ababa betu edwa e de ababa ye yisa na omode ebiti ya adwen enti onu de na ofro say anka fake news into one GN na so sin asida enka nyame Sarah Hammond ede wode ebaye or say oh the fake is true and or the emoji a womo esere ato ehonum Yenya Grace ede ode eba or say glory be to God. Antoinette and so ede or say congratulations my dear. Esther Kill 92 ede ode eba or say congratulations. Sasu Tiwa and so ede ode eba or say for real congrats though. Simon Kelly ede ode eba or say let's be going Yenya wisiwa enso ede ode eba ye or say congratulations Jim Ajimo Jenny enso ede or say efe dear enodi emoji love ede enso so eba ye Patricia enso ede ode eba ye na chese wono de wo ma wo mu cheers Nana enso ede ode etu eja or say congrats my role model we ene adwenkyere no ebi bebeto abonten efa emra wo mu hu the photos another trending photos of Zandi Kama ene Kaninja wo mo aware no ebusiafo
aware no enya abaso enye said de na ebinum hu no say fake said obi say o see the fake is news raw and kasa raw ede ama wo mo say na wo nso hu ade no esi efa ye de mfonyini bi ebegu akwam ama mo soso mahuni a ekọ na wo nso watimi abo wani ho akonhoma enti say the wadwin che obi ase dem di kankan na enya ntokwa kwanso ye ni je enti congratulate ye nua ba no na mani nkranhye ensem mano ade a ebetimi encourage no ama wo no soso na wawre wakwa mu no ono so etimi akon ede akono anim menye pensem nkuminya enkase owedi enkonkoduru ba bia se de ebinom eka no wonso hye ni nkran na se wo nware ya nyankopon so etimi aboawo ama wonso so no aware no ebi etimi aduru wo pono ano na no so ayenhira ede ama wo ene wabusua because wo ma wani ji obi de ho a ene obi nso so eni eje wo de ho aha ene di dwumadie no ebesie Ghana Wahala dwumadie message wo subscribe to your channel no se wonye ya no wa share dem abusua for all the social media platform ebiem nso so like your videos me aba no so say dey upload the video bia wait me enya notification muni aba ekesi kapa na motimi ni dasene ye besane hia